ni Gicumbi News Online TV kuri YouTube channel, ni washata akadomo Gicumbi News akadomo akadomo ra kuri internet. Nako musuhuza nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza dukurikiranye ku mbuga zacu zitandukanye, yaba kuri Facebook, Twitter ndetse na Instagram. Twizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza, andikamo Gicumbi News, hanyuma kandi kuri internet andika washata akadomo Gicumbi News akadomo akadomo ra, kugira ngo tubashe kubasha kubona amakuru tukugezaho tuba twabateguriye nk'abanyamakuru ya Gicumbi News. Ikindi kandi ibuka gusura YouTube channel ya Gicumbi News Online TV kuri YouTube channel, hanyuma ukande subscribe, ukore share, ukande like, ndetse ube wanaduha igitekerezo kuri YouTube. Twizera ko ukomeza kugenda rero ubana natwe mu ngeri zose. Nitwa Emmanuel Niyonizera, nako mbaha ikaze kuri uyu munsi mu makuru abagenda atandukanye avugwa hirya no hino mu isi, aho uyu munsi tugiye kugaruka mu Rwanda mu karere ka Ngororero, aho rwose mu karere ka Ngororero habaye ibara ridasanzweho umugabo rwose muri karere ka Ngororero yaje kuza kuba akubita ifuni umugore we, amuziza ko yamutanze kugera mu rugo. Mu karere ka Ngororero rero hariya mu ntara y'Iburengerazuba haravugwa inkuru y'umugabo ushinjwa gukubita umugore ifuni amuziza ko yamutanze kugera mu rugo, aho uyu mugabo wakoze aya mahano rwose akaba ari uwitwa Baruturwango François. Akaba rero uyu mugabo atuye mu kagari ka Bijyojyo mu murenge wa Ndaro hariya mu karere ka Ngororero. Nkumva ko ni ibintu bibabaje kabisa. Amakuru avuga ko uyu mugabo rero yaje kuza kuba rwose we n'umugore we batandukana kugera mu rugo. Mu gihe cyo kugera mu rugo, ibi bikaba byarabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 6 Nyakanga 2021, ubwo uyu mugabo yataga ageze mu rugo asanga umugore we ntarahagera. Hanyuma rwose ubwo umugore yazaga batanya guterana amagambo, biza kurangira uyu mugabo w'uyu mugore agize gutya aragenda, ari nabwo yaje kuba afata agafuni ahita agakubita umugore we. Ibyo byabaye rwose mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri nyine tariki ya 6 Nyakanga 2021. Icyo gihe umugore we akimara gukubitwa ifuni yahise ata ubwenge, asa nk'upfuye, ahita ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Umugore kandi agejeje kwa muganga biravugwa ko yakomeje kwitabwaho kuri wa 3 tariki ya 7 Nyakanga 2021, yatangaje ko yatangiye gutora agatege aho ari kwitabwaho n'abaganga. Uyu mugabo nakimara gukora aya mahano akarahise atoroka, kugeza ubu ngubu inzego z'umutekano zikaba zikirimo kumushakisha kugira ngo ashyikirizwe ubutabera ku cyaha yakoze. Nyamanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Ndaro akaba ari uwitwa Nzabakurikiza Ildefonse, akaba yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru ko uyu mugore rwose yaje kuza kuba koko akubitwa ifuni, ariko akaba byaratewe n'amakimbirane yari afitanye n'umugore we. Numva ko ari ibintu bitoroshye. Amakuru abana batanga kandi ndetse n'abaturanyi bakavuga ko umugore yibashyaga noneho umugabo we kandi nawe ntagire icyo azana mu rugo, nyamara umugore ari wavunitse ahati. Kandi umugabo akaba akeka ko umugore we yaba afite abandi bagabo batuma yiyemeza kuba yakwita ku rugo rwe, nyamara umugabo we ntamere neza kandi ngo uyu mugore we yarabaga ameze neza. Uyu muyobozi kandi avuga ko ibyo byaje kuza kuba bituma haza kuba amakimbirane, bituma uyu mugabo aribwo yaje kuza kuba ashaka gukura kuwo uyu mugore ngo amukure ku isi, ariko urumva ko Imana yaje kuza kuba ikinga ukuboko. Uyu mugore akaba ari kugenda yoroherwa, hari kuvurirwa hariya kwa muganga, ndetse uyu mugabo nawe akaba ari gushakishwa kugira ngo akurikiranwe ku cyaha yakoze. Urumva ariko amakimbirane rwose ntabwo yarakwiye pe. Amakimbirane ntabwo yarakwiye mu muryango, ahubwo mwakakwiye kuba muri kubana mu rukundo ngo mwereke isura nziza. Kuko urumva ko uyu muryango wari ufite n'abana muri rusange.
mukomeze kugira ibihe byiza, tugende tubana neza aha ngaha, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima.